Vi imate djevojku koja, primjer radi, možda odrasla je 20 godina, nikad nije imala s momkom nikakav kontakt. Pa možda i nosi mahramu čitav život. I sad odjednom dolazi ona u kuću koja je za nju strana. Dolazi kod osobe koju je ona upoznala u 5, 10 ili 15 nekih razgovora i ona mora pred tom osobom, izvinite na izrazu, ali mora bukvalno skinuti svoju odjeću. To je, znači, Allaha mi je razumno teško. Imate sad ljudi, pošto on 20 godina čeka da se oženi, on je ko ninja kornjača, on samo jedva čeka kad će to doći vrijeme. On bi ženu ovako reflektore upalio, hajmo ženo sad cirkus. Smiješno, a da vam ja reknem da ima slučajeva i fetava gdje žena kad je muž na neispravan način od nje te stvari zahtjeva da žena odi da mu se nikad više ne vrati, ne bi vjerovali. Imate žena koja doživi šok. Muž od nje traži neke stvari, daj reflektore, daj skidaj se, daj ovako, daj nako, žena se obuče i ode i traži razvod braka, kaže ne mogu. Pa je, znači, potrebno da muškarac uvaži taj, nazovimo ga, strah i to je normalna stvar.